bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amabombe akomeje guturika, imbunda ziremereye zikomeje kumvikana mu bice bitandukanye, by'umwihariko ahasanzwe hari ibirindiro by'umutwe wa M23, niho FARDC, niho Wazalendo, niho abarundi barimo baragaba ibitero umunsi ku munsi, niho barimo kunyanyagiza imbunda ziremereye. Amakuru avuga ko uyu munsi mu gitondo urugamba rwumvikanye mu musozi wa Masisi Santere. Amakuru akanavuga ko imirwano yo muri Masisi Santere ibaye nyuma y'uko kuwa mbere kuwa kabiri amabombe yari yiriwe yumvikana muri santere ya Warikare, muri iyi teritwari ya Warikare werekeza Ikisangani. Nubwo bimeze gutyo, ubu Kinshasa naho igikomeje kugaruka n'abatari bakeya, nuko abanyamerika batatu bari barakatiwe igihano cy'urupfu, bari barakatiwe gufungwa burundu, bamaze koherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri w'iki cyumweru gishize. Perezida Tshisekedi yari yadohoreye igihano cy'urupfu, agira igifungo cya burundu, abarimo Marcel Malanga ndetse n'uwitwa Terry Himpson n'uwitwa Zeremeni Pauline Benjamin Robeni. Aba uko ari batatu bari barimo barakurikiranwaho icyaha cyo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Aba uko ari batatu bari barakatiwe iki gihano cy'urupfu muri Nzeri umwaka ushize wa 2024. Ni icyemezo cyari cyafashwe n'ubucamanza bukuru bwa gisirikare ku itariki 27 Mutarama umwaka ushize, gusa kiza guhinduka ku itariki 9 Werurwe uyu mwaka. Itangazo ryo kuri uyu wa kabiri ryasohowe n'ibiro bikuru bya Perezida Tshisekedi bivuga ko iki gihano cyabo bamaze kukidohorerwa, bamaze koherezwa iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngariho bakomereza ibi bihano. Ibi bibaye nyuma y'uruzinduko rwa Masadi Paulo, umujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Amakuru avuga ko yagiranye ibiganiro na Perezida Tshisekedi, baganira ukuntu aba bombi bakoroherezwa bagasubizwa mu gihugu baturutsemo. Itangazo rivuga ko batatu barekuwe mu gitondo cyo kuwa kabiri, abandi babiri bakaba bagiye kurekurwa kuri uyu wa gatatu. Ni igikorwa cyagizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa gisirikare n'ubucamanza n'abashinzwe abinjira mu gihugu ndetse n'abategetsi bo muri ambasade ya Amerika iherereye i Kinshasa. Imfungwa zaherekezwaga n'abashinzwe umutekano kugeza ku kibuga mpuzamahanga cya Njigi zerekeza Amerika, aho bazamarira igihe gisigaye ku bihano bari barakatiwe. Iryo tangazo ryongeyeho iki cyemezo kiri ku muhate wo gushimangira umubano na diplomasi mu rwego rw'ubucamanza n'ubufatanye mpuzamahanga mu bijyanye n'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu hagati y'ibihugu byombi. Ibi kandi bibaye nyuma y'amasezerano akomeye yasinywe hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida Donald Trump. Aba bombi bakaba barasinye amasezerano y'ubufatanye. Hari n'amakuru avuga ko magingo aya ngaya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze guhabwa isoko ryo kugurisha no gucukura amabuye ku butaka bwa Kongo. Nabo bakaba bagiye gufasha Leta y'i Kinshasa kwirukana no gusahura burundu abarwanyi b'umutwe wa M23. Leta y'i Kinshasa ikomeza kugaragaza ko uturuka ku butaka bw'u Rwanda ndetse uterwa inkunga n'u Rwanda. Amakuru kandi anavuga ko Perezida Tshisekedi na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bashobora kuba baramaze gusinya amasezerano akomeye, arimo ibijyanye n'igisirikare, ubucuruzi ndetse n'ikoranabuhanga. Nubwo bameze gutyo, Leta ya Kinshasa inshuro nyinshi ikomeza kugaragaza ko u Rwanda arirwo nyirabayazana w'umutekano muke uri ku butaka bw'igihugu cye, gusa u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma, rukagaragaza ko nta hantu ruhuye n'iki kibazo, ahubwo rurajwe inshinga no kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uko Leta y'i Kinshasa